Gusle moje od javora suva, koje Srbin kroz vekove čuva. Dragi prijatelji, dobro jutro i dobro i nama došli u vašu omiljenu porodičnu emisiju Kako drugčije nego guslarsko jutro. Sa nama je ovo jutro guslar Jugoslav Grbović. Želim vam dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli i da pozdravim gledaoce televizije Duga. Evo, na samom početku ja moram da kažem da i mimo dobrog, lepog guslanja vi se bavite naravno i pravljenjem gusala. Znam da mnogi vaši kolege i vrhunski majstori gusla zaista uživaju slušajući ih na vašim guslama. Pa između ostalog što i vodim društvo dole u Čačku, znači društvo naše koje društvo? Tanasko Rajić. Inače, sljedeće godine slavimo jubilej 40 godina. Ja mislim da smo među 3 društva u Srbiji, među najstarijim, Vuk Karadžić, Kragujevac i mi. Što se tiče pravljenja, kao dete sam zavolio te gusle. Deda je moj inače guslao. Ta želja je ostala uvek, a gusle nisam imao. Onda sam sam nekako rešio da počnem da pravim gusle. Prve gusle sam napravio negde u 8. razredu. Onda je to krenulo onako više, dok je u zadnje vreme malo i posao veći i tako. A na samom početku sam rekao gusle moje od javora. Znači on se čisto prave baš od javora. To je u stvari najlepše su. Pa ja pravim gusle isključivo od javora. Javor nalazim na planini Goliji. Znači to je negde nadmorska visina od 1200 do 1400 metara. I iskoristio bih ovu priliku da pozdravim gore Mila Vukićevića i njegovu porodicu, jer mi on dosta pomaže u izboru, osečenju, izvlačenju tih drva. I oni inače i prate ovu emisiju, imaju satelitsku tu televiziju, antenu i svaku vašu emisiju u guslarsko jutro, znači gledaju i ovom prilikom ih sve pozdravljam. I majku Radojku. Dobro, a mi prvo krenemo sa nekom lepom, dobrom pesmom koju ste vi poželili za sve gledaoce, pa ćemo malo nastaviti razgovor i o vašem guslanju i o vašem radu, zaista koji je fascinantan. Sila nema bez vatre i vode, niti višeg cilja od slobode. Kome nije domovina majka, čovjeka nema ni junaka, ko se stidi majčina mlijeka, on će biti rđa do vijeka. Nekakvo pleme nadahnuto za žrtve goleme,
da pod krstom đevok prima sjeni, ej ove srpske mučenike smjeni. O, kada bi krst svoj drugom dali, ej mi se više Srbi ne bi zvali. Jugoslav, ja moram da vas pitam, po čemu, kako vi raspoznajete drvo, na primjer, koje je baš za gusle, kada je javor u pitanju? Ne može baš svaki javor, čini mi se. Pa ne može, javora i nema dosta u šumi. Ovdje ja gdje idem, to je uglavnom i bukova šuma, znači negde. Javor mora da bude zreo, javor da se istruže suvo mora biti, znači građa, ne može se praviti guslo sirovog javora, znači mora bar 2, 3, ja lično bar 3 godine ne pravim pre toga. Jer od suvog javora gusle ne menjaju, da kažem, oblik i karlica ostaje fleksibilna, ne pomera se, ne savija je struna, jer ovdje imate 70 i nešto struka, svaka ova struna negdje po 3-4 kg težine vuče. Zamislite koja je to snaga, onda bi se savijala ovdje. Znači, ako je suv javor, to ne može. Od sirovog, kad se osuši, ona savija dole karlicu. A od čega baš zavisi dobar zvuk gusala? Pa vjerovatno ta visina, reskost, gdje raste taj javor, otkud znam, ja iskreno nema nekih velikih tajni. Znači, radim gusle, obično svi sad se i bave i ne poznajem ni jednog guslara koji nije počeo da pravi gusle. Ali jednostavno sa željom, sa ljubavlju i tako i dobija se zvuk taj koji treba i koji odgovara guslarima. I šta još ima i duboreza, ima tu i... Pa ima dosta duboreza. Šta ja znam, gusle radim jednostavno, to su motivi konjić, kozica i orao. Na mojim guslama, recimo, evo prošle godine na Saveznom festivalu u Beranama, 3 prvaka savezna su nastupili sa mojim guslama. Dosta njih i poznatih guslara je uzimalo, šta ja znam, i jedan među njima je tu i naš poznati guslar Saša Laketić. Pa on je tu u studiju, nećemo ga pustiti tako da izađe, bar da ne čujemo pesmu 2 od njega. I jedne gusle je uzeo skoro jedan moj drugar, a ja se nadam za sljedećem festivalu da će biti on među prvima, Goran Grba iz Lazarevca. Eto, a verujem i u vašem društvu da vi sa vašim guslama... Pa moram napomenuti, Čačak je centar za, eto tako da kažem, u Jugoslaviji, onoj bivšoj, za izgradnju tih gusala i pravljenju. Jer u društvu našem ima 3 nas koji se bavimo izgradnjom gusala. Tu je Milić Šaponjić, jedan od vrsnih majstora i guslara, poznajete ga, da. Momo Čabak, moj drug. U našem društvu je Čedo Ćurčić iz Milanovca, Andrija Milikić, Vuk Pantović. Koliko vas ima u društvu? Ima nas 15-ak. Možda Vuk Pantović koji ovih dana objavljuje zbirku ovih zdravica i tako. Pozdravio vas je. Zna da dolazim. Miro Tripković, bivši predsjednik, inače sponzor, veliki ljubitelj gusala i tako, nek izvine neko ako se ne stim. Moj brat Niko, Darko. Pa svi će se naći tu. Evo čujemo ponovo pesmu za sve gledalce, pa ćemo opet nam nastaviti razgovor. Sad ću jednu, da kažem, ljubavnu, uz gusla se pevalo i to nije sve bilo narodno i junački. Da vidimo kako se u ljubavi pevalo. Da. Pesma se zove Sunce se devojkom oženi. Izvolite. Suncu govor
sam od tebe. Ako li mi u to ne vjeruješ, ti iziđi na to ravno nebo. Ja ću izići za goru na vodu, kad ujutru vedro svanulo. Izlazilo na nebo sunašce, a djevojka za goru na vodu. Ugledaje lijepo sunašce, ugledaje kroz jelovo granje, koliko se je Ašiku činilo. Tri put se je sunce zaigralo i odvuče lijepu djevojku da je uzme sebi za ljubovcu. Ej, od nje posta zvijezda danica. Kažite mi kako Čačak i to okolina ima interesovanja za gusle? Verujte, znači bio sam prisutan na mnogim koncertima. Čačak, aj se da ne hvalim, ali moram reći, ima najbolju publiku. Da li je to možda posljedica doseljavanja tih ljudi iz tih područja dinarskih, Starog Vlaha, Crne Gore, Severne, Hercegovine, i ta naša publika dosta se razume šta je dobar guslar. Punimo sale, možda jedini ovdje u Srbiji. Zadnji koncert je bio negdje u martu ove godine. Mi smo imali prepunu salu Doma kulture, to je 700 mjesta, znači, verujte. Doduše, tu zovemo stvarno i dobre guslare, goste naši. Mi smo društvo koje ima saradnju sa svim društvima u zemlji. Znači, možda nije rečeno, ali evo reći ću, jedini smo koji se nismo razdružili guslari iz bivše Jugoslavije, još radimo i postojimo, nego mi jeste pod jednim tim krovnim savezom, s tim što svaka republika ima svoje saveze i tako, ali saradnja se nije prekinula i dalje. Kaže, negde Srbin sakriven u gori pravo čudo izmisli i stvori. Javoro drvo te otesa, iskopa ga i kožom podade, a na njega konjsku dlaku zape. I to su naše svete gusle. Svaka čast. Šta reći o tome? Pa slušajte, gusle, mislim da nemaju gusle sad u posljednje vrijeme. Veliki broj omladine, dosta mladih ljudi se želi, bavi se sa tim, znači guslaju i mogu vam reći da su dostigli neki nivo poprilično dobar. Znači, dosta deca uče sad, dosta ima i tih škola koje se otvaraju. Je li vaše udruženje, imate možda školu? Pa nemamo školu, ali dolaze deca tu i oni dođu, malo probaju. Mada gusle, verujte, gusle je teško naučiti svirati. Mislim, muzicirati na guslama. Izgleda lako, ali nije lako. Mora čovjek da je sluhista, da ispoštuje, da jednostavno sam sebi podesi kako da iznese pesmu ili već šta. I kažem, dosta te omladine ima, mislim da neće biti problema za gusle u budućnosti. Ostane u pravim rukama. Na mlađima svet ostaje. Pa da, tako. Jer gusle, kažem, naše društvo 40 godina postoji. Svi ti koji su osnovali društvo, već ostalo još 2-3 čoveka, mi neki mlađi, sutra će doći opet iza nas neka... Imate šampiona, kako ekipno prolazite? Pa mi smo ovako, Milan Mrdović je bio u našem društvu, on je bio prvak savezni, Šapon je ove godine u Vrbasu bio, odnosno prošle, bio je vice šampion, ove godine se spremao, ovo nije sad zbog ove situacije u Nišu. Ja mislim da je on sazreo za jedno prvo mjesto i tako da bi trebalo da dosta dugo je u guslarstvu, dosta i gusala, dosta i momaka na njegovim guslama i pevalo i tako.
Evo, kad ste na samom početku rekli kad ste prve gusle napravili u 8. razredu, čini mi se, tako ste rekli. Da. Pa evo, znaš, gledalce, da vam dočarate kako su izgledale te vaše prve gusle kad ste vi njih napravili, kako su otprilike to... Mi smo se doselili dole iz Sjenice u Čačku, građe nije bilo, dedam neki moj je, išli smo za pesak, pravili smo kuće dole, pa sam od vrbe crvene pravio gusle. Od vrbe? Od vrbe, eto, za početak. To su vaše prve gusle? Prve, da, gusle. I to je bilo onako dečački tesano, najprimitivnijim nekim alatom i tako. I dugo su bile kod mene i sad stvarno i ne znam ni gde su. A to je neka ljubav u meni dan danas. Ja sam se bavio dugo godina i karateom i trener sam i sudija, ali su gusle prevladale više nego karate. To je ta ljubav, možda i genetski. Možda i genetski, upravo ste. Ali to sam da kažem da baš se iznenađen od vrbe, znači da se može napraviti gusle. Verujte, ja sam pravio gusle od Bresta, nimalo nisu zaostajale sa zvukom za Javorom. Rade se od oraha, isto su dobre gusle. Rade ljudi od trešnje, rade od jove, od šta ja znam. Valjda u područjima gde nema. Teško je, kažem, doći ja gde idem. To je nepristupačno. Puta nema, malo pre da ne pomenuh ovog drugara gore, da nije njega da mi pomogne, ima konje i tako. Teško je to doći do grada. Ne može baš ni svaki javor da bude dobar. I to dobro znate. To drvo 100 puta mora preći preko ruke da bi se dobio jedan finalni, da kažem, proizvod od doteravanja, od struganja, od sušenja, od posle obrade i šta ja znam, lakiranja. A vama je lako kad su u pitanju gusle, vi tačno znate, pa uzmete kao gusla pa probate kako zvuk, da li... Pa ja sam verovatno zbog toga malo i počeo i da pevam, ajde, rekao da bi proverio. Obično ima ljudi koji prave gusle, ne znaju da kažem, da pevaju na guslama, da sviraju. Da guslaju, naravno. Budete malo i sramote, dođe neko da probaš, treba da pošaljem gusle, pa treba da znate šta fali. Da ih probam, da osjetim koje su dobre i tako. Da, i šta da se postavi da bi bio dobar zvuk. Baš tako. Dobro, idemo pesma. Sad ću otpevati Kod planine kad dođeš Golije. Izvolite. To je gore iz mog rodnog kraja. Golija, kako da. Ej, kod planine kad dođeš Golije, gdje se soko iznad tebe vije, gdje caruju vuci orlovi, gdje sjevaju mulje i gromovi, gdje krstare zmajevi vile, i až da je gdje su nekad bile na čuvenom Srebrenom jezeru. Ej, to je kod nas na ravnom Pešteru. Jarko sunce gdje najljepše sija, gdje je polje ravno ko tepsija, gdje livada u cvijetu medi, gdje su mnoga krda od govedi, gdje su stada bijelih ovaca, gdje su kuće naših praotaca i gdje lapski izvori izviru, gdje je zima kao u Sibiru, magla gdje je gusta
tako tijesto, ej, to je Pešter, moje rodno mjesto. Evo, dragi prijatelji, ja sam odmah primetio, ali nisam te odmah da kažem, dragi prijatelji, ja znam da ste vi primetili da naš gost Jugoslav svira levom rukom. Tako? Levak? Pa, levoruk sam, malo nas ima takvih na sceni. Jedan od nas je i ovaj mali Maksim koji je prvak bio. Vito Arsenić, ja... Dobro, ja ne mogu sa njima da se merim, oni su stvarno zvezde, ja sam tu negde ovako... Što kaže, oni su Pa morate i vi da još više pojačate majstor gusala, pa majstor treba da... Nema se vremena, radi se i tako, zbog svega toga, možda sam i zakasnio, trebalo je to mnogo ranije i vežbati. Dobro, ide to vama isto lepo, isto lepo. Ima se dosta obaveza i oko društva, oko organizovanja tih koncerata, festivala, mi smo čak i bili u 2 navrata i domaćini republičkih festivala, mislim da je bilo 2001. i 2009. godine. Tu je Saša bio pobednik kod nas u Čačku i verujte, evo doći ovdje guslari, svi pitajte ih, oni najviše vole da dođu da gostuju kod nas. Da li zbog publike, da li šta ja znam, ali tamo se baš i dobro i peva, kažem. I to su neke obaveze oko sala, oko gostiju, oko smeštaja. Znate, i vi imate verovatno te probleme, zovete goste, ne mogu. Naravno, imamo, pogotovo kad su Dugina posela u pitanju. Još pogotovo u Čačak gdje je recimo truba, glavna frula, gusle se nose, verujte, ravnopravno još uvek tamo, iako smo mi na nekoj margini i gusla i guslari, ajde da ne kritikujem vlast, ali uopšte svugde je to tako, truba je tu, vuča, mi se borimo i ne damo se, ali zato mi smo televizija koja gaji naš koren, da znamo ko smo, šta smo, dakle smo, da su gusle zastupljene ovdje kod nas i širom sveta, svi gledaju, imamo izborno pevanje, imamo sve što se tiče naše kulturnog stvaralaštva, naše baštine, naše kulturne. Nije dobro onaj stih, kaže, gusle i gudalo, to je srpsku veru sačuvalo. Tako je. A evo kad sad držite lepo gusle, kad vi ovako nešto napravite ili nešto, koju vi volite pesmu da zapevate? Koja je vama pesma pri ruci onako kad, sada ja to probam. I koja je to pesma i zašto baš uvijek ta? Pa, verujte, nema neka posebna pesma, to zavisi od inspiracije. Uvijek i kad se proba, to je sa par nekih stihova, onako. Neka pesma je odlomak iz te pesme. I kad budeš sam i kad probaš gusle, onda nemaš konkurenciju, misliš da si najbolji. Bitno je da se osjeti zvuk, to je bitno. Ja mislim da svakom guslaru bitan je zvuk. Pa, još jedna stvar kod guslara i gusala. Ja gusle, iako pravim gusle, znači ne mogu sa sigurnošću svakome da pogodim. Znači svaki guslar treba sebi da pogodi, da kažem, visinu, boju, pomeranjem konjića dole, onda zatezanjem gore, zategača, šta ja znam. Mora sebe da nađe negde, da jednostavno pronađe koja mu ta visina, boja glasa, odnosno boja gusala odgovara njegovom glasu. Nemaju baš mnogo koji puno visoko pevaju. Pa nemaju, ali... Kao što Saša i Kosta godinama to rade izuzetno visoko. Pa nekog je Bog obdario glasom, nekog stasom. A sve kvalitetno. Kvalitetno. Saša inače je moj veliki prijatelj. Tačno se pozna dikcija, pevanja, tehnika pevanja, sve lepo. Da. Kod Laketića šampion svih srpskih zemalja, šta reći? Sale i, ajde da ga ne hvalim sad, jedan od ovako, ne samo guslar, dobar i čovek. Kad smo go pravili nešto, znači nije bilo pogađanja, obično guslari malo zatežu, hoće doći, neće, cena, kako... Sa njim se u 2 reči dogovaralo. Znači, može, ima, nema, dolazimo onako i tako. I uvek se pravilo, znači, te večeri uspešne su bile, druženje posle toga, baš onako i za dušu i za opuštanje i tako. Ali dobro se dobrim vraća. Tako je. Jeste. Da mi čujemo pesmu. Šta ćemo sad čuti? Plete kose na Durmitor vila. Izvolite. Ej, plete kose
postanka gdje je vazda bila, a pošto je očešljala kosu, mjesto vode ljetnu pije rosu i doziva zmaja sa lovćena. Ejo starine, povratima njena, a oj zmaju bratski zagrljaju, od kad letim po ovome kraju, evo punih 5 vjekova minu, na Durmitor odmaram planinu, pa otole gledam put nebesa, kako munja planinu potresa, vjetar bije u borovo granje, gače crni po planini vrane, potoci se niz tijene staču, lake srne na buljuke skaču, kad se gora listom zaođene, a proplanci travom zazelene, na ovcama zavruje čaktari, zaurlaju hrti ogari, a od pjesme planina oživi. Ima čemu čovjek da se divi. Ja mislim da vaše guslarsko društvo ima i prostorije, da imate, okupljate se, vežbate, dopunjujete se međusobno. Nažalost, nemamo prostorije, iako 40 godina postojimo. Nekad je to bio dom vojske, to je sad prodato, Narodna biblioteka Vladislav Petković Dis je tamo preseljena. Apel opštini da vam daju nešto da imate. Molimo, apelujemo. Kao društvo imaju guslara. Neka marginalna društva koja imaju te prostorije. Ja sam bio više puta i intervenisao dole, sve se završavalo na nekim obećanjima. Čak ne tražimo mi prostorije da imamo svoje, nego možemo deliti sa nekim sličnim udruženjima. Ranije smo sa frulašima, sa tako neka srodna, da možemo jednom sedmično, 2 put koliko imamo da se vežba, da se ostave gusla. Imate poprilično dobar broj guslara? Pa dobar broj guslara i šta vam mogu reći, jedno ovako skromno društvo, skupina jednih dobrih ljudi i imamo dosta dobru saradnju. Recimo tu su naša društva iz Kragujevca blizu, Karađorđe, Demijat Kuč na čelu i Dragan, u stvari sad brat njegov, Žiča, Niš. U zadnjih godina jedna saradnja ovako pozitivna između tih društava, oni zovu nas, mi kod njih uvek smo prisutni, tako poneko od naših guslara ili oni kod nas. Baš onako, kako bih rekao, jedna prijateljska druženje i ljudsko, jednostavno i tako. A i treba, mi smo tu negde u centru, pa da ne mora sve u Beogradu da bude. Dobro, evo i mi se ovako lepo družimo uz vašu pesmu. Šta ćemo sad čuti? Pa sad bi trebalo nešto i o Kosovu da zapevamo. Ja ću zapevati jedan odlomak iz pesme Kosovska bitka od Vojvodić Momir, ne Momir. Samo vi otpevate Momira, da. Jedan segment. Da. Ej, ban Strahinjić, s Kosovcima ode, da boj bije kraj sitnice vode, kad je
Reknuše zvona sa Dečana, pusti Lazar u pravcu Čečana, Dukađince, leke kapetana. Prije kneza i prije ikoga krenu Miloš ne pita nikoga, vodi Miloš u panciru borce, Dušanovu gardu Černogorce, Obilića prati zlo pogleđa, Musi Stevan pokriva im leđa. Dade zetu Brankoviću luku, oklopnika 12.000, da usječu pusti iznenada, kad najgušće bude i najteže. Ej, čekamo te, vuče, reče kneže. Orloviću naredi da pođe, čim knez Radić od Zahumlja dođe, sa Komova krenuše vukovi, saviše se ovčarski lukovi, zasijaše srpovi kose, orni se brida žanju i kose, da Kosovo široko raskose, eju krvave i crne od kose. Podigoše kopljašake grube, zaječaše rogovi trube, a car Lazar mač diže visoko, prekrsti se i kliknu kosoko. Ej, za kršćasni vitezovi krasni, pa zagazi u samici k zore, eju duboko Muratovo more. Dragi prijatelji, vi ste na pravom mestu. Naravno, vi pratite vašu omiljenu porodičnu emisiju Kako drugčije nego guslarsko jutro. Naravno, nemojte zaboraviti, uvek da kažem, kada je u pitanju dobra guslarska pesma, svake nedelje u 10 časova, naravno, uživate u dobroj, pravoj guslarskoj pesmi. Nisam hteo da dozvolim da naš veliki prijatelj izađe iz studija, a vidio sam ga tu i ja kažem, ne, moraš bar pesmu dve, bar jednu poslije možda i zajedničku, ali Saša Laketić, šampion srpskih zemalja, kad sam vas video, ja sam rekao, ne možete napolje, morate bar da se još jednom pesmom. Neđo, zahvaljujem se na pozivu i na gostovanju i na učešću i ovom prilikom pozdravljam sve ljubitelje epske poezije i gusala i naravno televiziju Dugu. Pozdravljam tvoga gosta Jugoslava Grbovića
velikog čoveka i velikog majstora gusala. Da, to smo već rekli i znam da i ti upotrebljavaš gusle njegove i mnogi šampioni, ali zaista lepo zvuče. A kada je u pitanju šampion svjetskih zemalja, Saša, nam je drago, kad sam vidio si tu, rekao nema tebi mrdanja, da vidimo šta će mi za seku gledalce. Ja sam morao sa Jugom da dođe, Jugo je da vratio na kafu kod mene i onda smo zajedno došli televiziju. Evo ja ću da pozdravim našu Goru Romaniju. Ej, šta bi soko bez svoje krila, bez ljepote svoje šta bi vila, šta bi slavu i da ne zna da pjeva, ja šta Srbin bez svoga Sarajeva. Legendarnog i ponosnog grada, što pozdravi princa Ferdinanda sa pozdravom slovenskog roda, da Balkanom osvajač ne hoda. Poezija opisala nije sve ljepote koje Bosna krije, visoravni gore Romanije. Ej, stranice su srpske istorije. Pričajte nam romanijske strane, za hajdučke Novakove dane, kad su ono u vremena stara prolazile čete janjičara, da po Bosni skupljaju harače, sretaše i stari na novače, i hajdučkin darivaše darom, ej, bojnim kopljem i oštrim handžarom. Za Novaka i Grujicu mlada pročulo se do Stambola grada, Murat III ovako je kaza, manite se romanijski staza, okolo su hajdučke zasjede, tamo niko vojsku ne provede,
braćo, sramota priznati. Saša je tu, šta da se kaže, sad ćemo zamoliti Jugoslava da dođe. Dođite vama, da idemo lepo zajedničku, lepu pesmu, da to bude za kraj. Nama je zadovoljstvo i bilo je lepo poslušati. I sam neko poželio, kaže, eto, bar kad sam ja tu da i Saša kaže, ja sam ja sam rekao da nema studija da se ne otpeva pesma. Hvala ti na divnoj, predivnoj pesmi, Zdravo, a sad jednu zajedničku za kraj. Vama hvala. I uvek nam dobro došli. Ako Bog da. A vi, dragi prijatelji, vidimo se 7 dana. Ostanite uz vašu omiljenu porodičnu televiziju Druga Plus. Prijatno. Nema ništa ljepše znati nego složno zapjevati. Nema ništa ljepše znati nego složno zapjevati. Prijatelji kada znaju da zajedno zapjevaju, prijatelji kada znaju da zajedno zapjevaju. Garavušo sa te strane, baci jedan pogled na mega. Garavušo sa te strane, baci jedan pogled na me. Baci jedan pogled na me, makar i ne voljela me. Baci jedan pogled na me, makar i ne voljela